миллетім севінсе бақтияр олып, көңіллер жошсалар шыфқатнен толып. Мен де шай юректен севінер едім, яшасын қараман миллетім дердім. Бойлы қиметлі сөздеріні ватанымызға бағышлап, Мемет Севдияр сөйлей. Бүгін тарих ізлері программасы есе Қарасу базарының Бешаран отар көйіне ел алажақ. Бешаран отар адыны кой 1945 сенесіне қадар ташыды. Ондан соң Новожиловка адына чевірілді. Шымды кой Қарасу базар районының шымали ғарып тарафында ерлешіп, Ахмеджет сынырларына яқын ерде бұлына. Бұл ерлерден Зуя өзені кече. Меркезге қадар месафе 38 километрні тешкіл ете. Ең яқын демір yolына 24 километр бар. Автобуслар Анновка Зуя yönелішінде чалышалар. 5 аран отар адыны бойлы аңлатмақ мүмкін. 5 бұл 5 дәне рақам олғаныны білдіре. Аран бұл ақырдыр. Отар есе сұрудыр. Амма көйлілер бұл адыны евеллері олған 5 евненде бағлайлар. Бұл ерлерге келсеңіз, мал қойлар үшін отлы ер олғаныны аңларсыңыз. Камераль тарифлерінде 1784 сенесі Бешаран ашағы ішкі қадылығына бақып, Ахмеджет қаймақалығына бағлы олған. 1783-1784 сенелері Қырым Русияге қошылған соң, Қырым ханлығындан Таврия облыстына чевіріле. Айны елларда кой Ахмеджетнің сыңарларына кіре. 1805 сенесі октябрның 9-ында берілген весиқаларға көре, Бешаран көйінде 27 азбарда 139 инсан тек қырым-татарлар яшағаны қайдетіле. Арби харитада есе 1817 сенесі тек 16 ев көрсетілген. 1829 сенесі олған реформалардан соң, бұл ерлерінің инсанлары Түркияге ижрет еткенлері қайдетіле. 1842 сенесі харитада шартлы ишаретнен белгіленіп, 5 азбар қайдетілген. 1897 сенесі алманлар мұнда келіп, ерде чалышмаға башлағанлар. 1911 сенесі бұл ерде алманларының сайысы 60-ға ете. Айны вақытта оларының дини мектеплері де пейда ола. Какой-то период здесь было как жилое здание, а потом уже это здание было передано для православных христиан. Вот. И она существовала до 1936 года. В 1936 году это уже здание было полностью, как церковь, ликвидировано. И в его помещении уже, в общем, и школа была, и библиотека, и клуб, и, и склад. В конечном итоге уже вот именно в этом помещении был просто склад. Там вот была пристроена веранда, и там как контора была виноградная. А вообще здесь вот был склад просто. Кинобудка там была построена, в общем, вот это. Силами потом мы вот это уже все восстановили. До 2015 года у нас стоял острый вопрос о восстановлении нашего храма. Но все кандидаты, президенты, депутаты, головы сельского совета, все обещали, все немножко брались, но это была мертвая точка. И просто... может быть, у меня в душе созрел уже этот подвиг, можно быть сказать, потому что взять на себя такую ответственность, это я считаю как подвиг. И то, что Тимур Энверович поддержал мою идею, которую подали мне люди, чтобы я взялась за это дело. И Тимур Энверович пообещал мне, что в течение всего этого процесса восстановления храма он будет всегда меня поддерживать и помогать. И спасибо ему, это слово свое он сдержал. Потому что без Тимура Энверовича, без его этой помощи, без его деятельности, без его активности и трудолюбия, которое он влаживает в нас, православных христиан, помощью своей, здесь бы ничего не было. Ольга ханым өзі Биас Русиядан келіп, мұнда өзіні ішке бағышлады. Яш балачықлар үшін мұнда дерслер де алып барыла. Тимур аға есе кой башы оларақ, койде достық мұнасибетлеріні тіклемеге қызмет ете. Койде кілседен ғайры умумен яңы жәми ішке түшті. Делали документы почти 2 года.
Ну, сначала оформили землю, потом взяли типовой проект, потом искали спонсора, нашли спонсора. Бутюн Джемат стал помогать. Где спонсор, где люди скидывались. По субботам, воскресеньям приезжало очень много народу, по 40, по 50 человек. Делали хашар, резали баранов, обедали. Ну, то есть процесс 8 месяцев строили этот джами. В 2014 году 1 апреля начали и 21 ноября, по-моему, закончили. И порезали ленточку и зашли. Мусульманское общество созидание спонсорлық етті. Доктор Мухаммед Таха деген адам бұнда спонсорлық құрылды. Бағы ектік су жоқ еді, кішкаран құрылды. Бағымыз бар. Оны енді имамымыз бұнда яшай, бұнда гүллері бақай, имамымыз әм қарауыл, әм имам. Бағбанымыз жоқ, оны штатке. Бу yerning имамы Февзи ағадыр. Қараманымыз Аллахның евіні гүзел тарзда тұтып, қолындан келгенini япып, мында олған бір шейге өз жүрегіні бере. Бу yerning табиаты оны да рухландырып, бал құртларны бақмаға себепчі oldu. Койның içinde güzel güllerden toplanılған bal herkesінің diqqatini jelp ете. Февзи аға мында 5 yıldan берлі имамлық вазифесini бежере. Bu yıllar devamında Қараманымыз insanlarının көңіліне yakın oldu. Bu camide bizler birinciden cuma namazlarını alıp varamız. Bayram namazları mında keçi. Bizge uzağa bakmasak bir 5 yıl evvelsi 15 adam keleydi. Şimdi cuma namazga 35 ona yakın bir adam keli. Yani cemaatimiz yavaş yavaş camide çoklaşır. Hutbelerini alıp varamız cuma namazlarda, vazlarını da okumuz. Bunda bu camini kurgan zamanda bu şeyini başladı kurmaya, bu iftarhanesi bizlerde. Bunda iftarlarını keçiremiz. Bu da yıl birkaç iftar keçirildi. Bala banda iftarı olsun, küçük ifak iftarlar da olsun keçiremiz. Bu da bunda biz bayram namazlarını bunda alıp varamız. Ne için dengeden? Çünkü camiye bunda büyük bir cami değil, 100 adamında sığar, bütün cemaat bayram namazları sığmay. Onun için biz bu iftarhanede bayram namazlarını keçiremiz. Anda bir 200'e yakın bir adam keli. Geçken yılları balar için bir bayram yapaydık, batut koyup. Bu yılda olmadı. Yetiştirmedik. İnşallah gelecek yılına ya da Kurban Bayramı'na onu yapacağız. Bu yerning jamisini Qrimning cho'lindagi gul desek yanglışmamız. Vaqt insanlar için kapıları açık. Tek isteginiz olsun. Koy yaşları ise dini derslerini de alıp terbiye güzelliklerini bu hocadan öğrenirler. Oğlanlarını ben okutam, kızlarını apayım okutam. Kur'an derslerini veremiz. Din esaslarını, Allah'a iman, peygamberlerine iman, bu esas mevzularını anlatamız. Elbette fırsatını kullanıp camiye davet etmeyi isteyim. Çünkü bizimki kurtuluş dindi. Ben her vakit aytam, biz bu kuş gibi. Bizim başımız bu dindir. Bir kanatı til, başka kanatı adettir. Eğer böyle bir şekilde uçsak güzel olacak. Onun için fırsatını kullanıp ne aytmayı isteyim? Cemaatimiz dinden, camiden uzak durmasın. Cuma namazlarına gelsin, Kur'an öğrensin, hutbelerini dinlesin. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala inşallah yardım eder. Koyda yangi jamiden evvel halkımız merkezde yerleşken adi evchik bolgan jamide ibadetlerini ketirediler. Şimdi de o jami çalışa. Koyning chetinde yerleşken yangi jamiga barıp olmagan kartlar bu eski jamiga qatnaylar. Bu ev eski evlerden biz bunu Seysovet'ten müracaat edip aldık bu evini. Bizim dokumentlerimiz var. Bu evde biz registrasyon yaptık. Özümüzün din cemiyetinin bunda registrasyon yaptık. Bu adreste. Alçiler. Başta evine yürüp namaz kılaydı. Kim boş verse, kim bizim taraftarlar gel bizde namaz kıl dese onda baraydı, onda namaz kılaydı. Sonra Seysovet bunu belgelediğinde bana bunu remont ettik, bunu 100%
ремонт ettik. Başından sonuna çeyin. Ne tamam kaldı, ne aşağısı kaldı, duvarlar, ne degenden hepsini özümüz görgen gibi değiştirdik. Cemaat parasına yaptık bu remontunu. 11 ayның sultаны Рамазан айында айны жәмиде 19-20 кіші теравих намазларыны қылдылар. Көйде яңы жәми құрылғанына бақмадан бұл бина өз ішіні алып бара. Ең мұйымы Аллахның еві оларақ халқымызға қызмет ете. Bu niyetini bu ya bir özümüzge yaraşa bu Müslüman nesne bir учебный bir klas yapayık mı? Yaki bir общественный bir yer yapayık mı degan bir ümidimiz var ama bileyim işimiz tam mahkemede. 3 kere mahkemede kazanıp çıktık. Gene bizni koymaylar. Gene 4. kere bir tane ettiler. Mahkemeden ettiler. Ya mahkemeden bir şey geleni yok. Ama muftiyatta o mektup var, bana mektup geldi. Kaçan kaytarı vereceğiz dedim. Yalanlayan yazılar. Bizde Sovet kaytarı vereceğiz degen, временно degen yok onda bir şey, dokumenti постоянно verilgen. Şunun için biz bunda registrasyon yaptık. Din cemiyetimizin. Endi o yalan uydurup işte. Ең қиметлісі Қырымда ве шу жүмледен көйлерімізде жәмилерінің сайысы тек артсын. Көй сәкенлері чоқча Аллахның евлеріні толдырып, динімізге сарылсынлар. Шымды ise көйнің тарихына назар ташлайжақмыз. 1921 senesi Ахмеджет қазасында Бұйық Оңлар районы тешкіл етіліп, Бешаран отарда бұ қарасу базарға бағлы ола. Ve aynı sene köyde 141 Koranta'da 611 insan yaşağanı kaydedilir. Şimdiki vakit köyde 580 Koranta'da 1860 insan yaşay. Köy başının sözlerine göre 2022 senege kadar gaz gelmesi beklenilir. Su meselesini ise halklar yaxşı bileler. Hepsinin başta agarotlar yapardır, kartop, soğandır, odur budur, alıp kesip bazara da satardık. Men özümde teplisamız vardı. Şimdi bir şey, su yok. 2 günde bir kere su veriyor, 2 sata. Ondan sonra şimdi de şöçükler koyuldu. Evet, bayağı para gidiyor. 2 saat şöçük aylanı dünyanın parasını veriyor bir ayda. İş yok. Gençler hepsi gidip şehre çalışıyorlar. Stroyka var mı, bir şey var mı? Құдіреті ве мақсады қави олған халқы үшін бұл ішлер мұтлақ өмірге кечер. Көйнің тамыр халқы Екатерина вақтында Түркияге ижрет еткені үшін, мұнда Қырымның дигер ерлерінден олған халқымыз сүргін олған мемлекетлерден aynı yerге қайттылар. Бұларның çoğusu elbette tuvaqlılar oldu. Bu yerler pek yaxşıydı. Biz kelgen yılları. Başı 35 can koyu var idi, 35 bin can. Magazinleri pastayın olaydı. Savkozun magazinde. Ben endi o yakta şoför işledim. Bunda şoförlükke almadılar. Stroyka aldılar. Stroyka vardım işlemeye. Kanday beşer onda çalışaydık. Skirdovka'da yaptık 5-10 yıl. Para kazanacağımızdır. Ben bir yılda başı 4-5 ayda 10 ton, 15 tonu buğday kazanıyordum işlep. Onu koyratamı baktık. Bir ailenin öz kıvançlı ve ağır dakikaları ola. Ama köyde aile gibi Kur'an'da azalarının birlikte bir kıyınçılıklardan geçip gelecekке umut besleyler. Bu koyunun hürmetli insanları kartlarımızga ayrı derecede hürmet gösterilir. Dabır kahramanımız hapsxorda 1935 senesi doğa. Çok şeylerini başından geçirip Beşaran otar koyunu birincilerden olup kayta. Ama onun balalığı sürgünlük günlerine çevirilgenini hiç unutmay. Aşamayan şey olmadıydı. Bir şey almadı bana. Yedi balanın bir şey almadı. Ne alacak? Çıkaran ne aldılar bilmiyorum. Mısır aldılar, ne tahıl aldılar, onu pişirecek oluyor. Onu pişmeyip düşerdi poyuzdan ağam. Ateş yakıncız.
poyuz gideceğim deyip çapar edi. İşte tikerin haberse onu verirler aşamaya da. Uzbekistan'a düştük. Taşkent'e düştük galiba. Ondan son koylara verdiler. Koylara biz düştük. 7. addelenya deyin yerine düştük biz. Begabask rayon, selo 7 addelenya, sentralный. Onda yaşarıyorduk. Onda kaç семья bilmem bir komnata verdiler. O komnataya bütün halk pitlenip, kurtlanıp, ölen öldü, kalan kaldı. Son bizim ağam gibi çıkaran büyükeydi. Abi ne yapıp, arabacı oldu. Arabacı oldu da arıq boy var idi ondan sonra. O arıq boyuna evcik verdiler de onda alıp gitti bizi ağam ondan. Pitten neden kurtarmaya. Onda vardık arıq boyuna ağam arabanın ne taşırdı bilmeyeyim toşta ama abi eklerini küçücük evcikte o evciğe de atı baylarıyorduk. Abiyandaki komnataya da 7 bala yatırıyorduk. Babamı niye akop kazmaya aldılardı, babam yok idi. En büyük ağam 15-16 yaşında o kadar idi. 7 tane bala. Anam işte onları sürükleyip anam da poyuzun içine Ayşe kadın var idi, onu doğdu poyuzun içine. Karamanımız Verbovka boyunca 1968 senesi qaytып kelem. Ev almak maksadında yüzüm bahçelerinde çalışam. Tabakta bezat etmeye de vardım. Ya ben 5 balanın pek kıynanıp geldik, bir şeyimiz yok idi. Son vınıjden oldum ben çalışmaya. Ondan yüzüme çalıştım. Mezarlığın üstü payka verdiler. O paykaya çalıştım. Onda güzel çalışıp pastanın premiye arıyordum. Ya çalışmasam çarıyor bizim bir kesik 5 tane bala, küçük balalar. Endi 18 torunçelerinin kartanası olgan Meryem Hanım bu yerlerini pek beğendi. Çünkü her bir soy sopu mında yaşay. Koy halkını mektep, medeni merkez, dükkanlar, bala bahçesi kuvandıram. Koy başı gelecekке yanı maksatlar koyup tek oge çalışam. Дальнейшие планы, после того, как закончим строительство церкви, хочу восстановить старую баню, поставить там тренажеры, чтобы молодежи было куда ходить, заниматься. На сегодняшний день у нас есть футбольная команда, которой мы приобрели мячи, форму. В этом году взяли по району 3-е место по футболу. И хочется, чтобы молодежь спортом занималась, поэтому будем думать над тем, как поставить тренажеры и все остальное. Мектеп hayatına o'zining 47 yılını bergen hocalar da var. Келгенде hoca керек еді. Başlangıç sınıflarda ayttar временно alacağımız, dekretten çıksa son benim yerime o gelecek kendi yerine. Bir yıl çalıştım, постоянно комиссия келердер dersime. Yazda çıktım, заявление yazdım, что endi derim işlemeyeceğim de. Son июльде direktörümüz bir hoca, başlangıç sınıf hocası geldi evge. Ayttar yaz заявление постоянно kalacak. Öyle de ondan beri 90. yıldan beri çalışam. Bu sınıfımda в основном tatar balaçıkları. 3 bala Rus'ydı sınıfıma. Ayttar tatar sınıf açayıq dedi. Ben bilmeyim ki yaxşı ders verip olamayacağım. Balalar bilgi almayacaklar. Var hocalar tatar tili, 2 hoca çalışırdı. Ayttım siz çalışınız dedi. Son milli sınıf yapacaklar. İstemediler hocalar. Ответственность хотели взять. Tahsil binası to'xtamayib o'z ishini davom etdi. Koy sakinlari ise qo'lundan kelganini yapib, bo'stonchilik va hayvon asrovchilikni hayot kechiradilar. Bo'yli koyning ibretli ailasidan birisi Server ağaning qorantasidir. Bu insonlar ishdan hech qo'rqmaylar. Saçamız işlevli birer yolak kartup
Soğan, pomidor, biber. Ну, bahçe açtım. Bahçeye gene o kadar su gerekmiyor. Ne kadar kartoplara. Ya başka meyve yaşlı. Yüzüm yaxşı olsun. Yüzümler bunu. Vaxt-vaxtına her bir şey обработкasını yapmak gerek. Kalanın o biri. Köyde çok şaraitler olmasa da halk bir-birlerinden mabetler. Ve en mühimi bu köyde şen Kırım Tatar insanları yaşay. Akşamdan oldu, yakalamadım da gazımı. Akşamdan oldu, yakalamadım da gazımı. Kadırda Mevlam yanlış da yazdı yazımı. Yaş başımda, genç çağımda, sardı da bela başımı. Yaş başımda, genç çağımda, sardı da bela başımı. Больницаның çevre çetida mermer taş. Больницаның çevre çetida mermer taş. Ne anam var, ne babam var, ne kardeş. Yaş başımdan, genç çağımda, sardı da bela başımı. 1959 senesi ise Zuya rayonundan Karasulbazar sınırlarına kirem ve insanlarının sanı 1243 insanga çoğlaşa ve 1989 senesi ise 1615 insanga yetem. İnsanlar birinci növbette vatanda beraberlikte yaşap, bir gayelerini amelge keçireler. Tuğan koyun suygen yerim. Bas bağrına sen meni. Kayda turup yaşasam da unutalmayman men seni. Enver Mamut.